Кепсеннер, итчи, үөр, анимация, YouTube. Ити боллагана барата Акелла Animation ден YouTube бар канал. Создан для продвижения якутского фольклора, культуры и языка. Страшилки Севера ден кылгас короткометражка мультиктар тахаралар хоррор. Ачиехине этебин бэм ратта хаханара көрө хыджыбытым агаяк серияны онна бұртнымна эсбип. Иккистен көрөргө ханамутым онна көрөрү олоромун толкуйдаутым. А почему бы и нет? Давайте все вместе посмотрим. Уопсай уон 2 сериялах бүгүн боллагана бастыкы 6 сериятын көрөкпүт, онтон 2 чахагар битехек 6 халбутын көрөкпүт. Как истинный любитель страшилок, я не могла не снять это видео. Мин кататанга көрөккөттен эренебин. Всем приятного просмотра. Итак, начинаем. Деретинник — это оживший труп непогребенного человека, которого завладел злой дух. Курение вредит вашему здоровью. Бу маннык подозрительный бай бралу балаганы өтөгө көрөмүн кайдахары кири хох курдукпун мен бир бейем. А так оттон улахан жоннореген оннуккар нады баттар буллага ди. Но что поделать, ардакка баттатымары кирде булчутпут. Булчупут барахсан алхас деретинник жетигер кирем баран тутуллан каллы. Үелхин мәне ыллыгыт таганы бұралу динарас өтөктөргө балаганнарга киримен. Түндүгүнен киирехтээбити, оны түндүгүнен же бэйтин тахардылар. Быхагынан сайбыта ити ата бэйтин урукку кихи облигын ыллада. Ондук быхлахти. Такыттон булчуппут бултуу худжан ардакка баттатан чугас алхас ити балаганы булан ылбыт. Ардакка баттатымарытты киирдага дейти балаганга ол тухара абахыра тухара башы өйгөр хокпуллага дейник инеха. Все закончилось очень печально булчуппутугар. Вроде бы жоннор еген кепсеппеттер де диалог еген соқ. Аңардас бу звугунан ылан кибихер. Огромный лайк автору. Мы такое любим. Үер дух самоубийцы. Так бы картинка реально база, да. Көрөрбүтүнөн бир ыал же кортамнатылар чаагынай
Онна бу хахайка көрүстө күлүс берди. Но все мы знаем, что бу жега бюрдех вахлах джи. Давайте смотреть дальше. Башына аныркты да. Бастыкы күннерде бу жега онна сразу жого бараксын ыты сытыр. Онна тох тиллерде мына кыракай оголор, кыллар бу коска ыт инниге чувствуйдулар чарасы эйгени дилдир. Бастан келелдерге сразу оголор ытан керим бар бут олаты чувствуйдадага де сразу. Кыргыбытта баштаныр. Хата наконец-то агалара бу бар, баран кепсиятага дейти кергене потан, онна бу ылы келлилер. Түйүнү баха бу жега тутага көп, понятно. Баттага им барта манкайын калбыды. Баттага ген жестко манкайын калбыды. Ну, конечно, итчүлүгер кенте манкайыр боллага, любой кийкене манкайыр. О, кыгырда билеген явно скример болыр. Рут каханар олор хыджууччу бу жега бетигер тиммит онна духата калан калбыт онна бу кас көскелбит ылы нар хордон жебелен таксыр буллага диттон көстөр буллага ди. Явно бу ыллар келекелер көһөм бара тураллар өр болбаккаты, ну, конечно, да, по понятным причинам. Ити кахайка беле-беле сдавайды ригинда растыктырын игин. Инде могила шамана. Считается, что даже после смерти шаман не утрачивает свою силу. Не касты кейттен истибитим хэп. После смерти 300 сыл иген олорор дилдир. Бу oyun махаду или керахмасту? Того тыталлары. Мынык ки бейте чувствуйдур бутта мынык тыты хоктакпын кадагар мынык подозрительный бай тугра көрдөхтөрөгөнө мына этенигин тардырди. Оны бутага жоннор кенер тога эттер тардыбаты. Оны тыталлары менах. Инде оны дальше походу келлилерди. Мен бит олар сразу коду мет вообще поход тохары.
Да, наханырыкти да. Давай түргенник котоғыз көрөөниннине. Хух, каршы көрүк кайныры. Очень печально битеһиге. Давайте подытожим. Билбет хиргитигер мэне барыман, хыджыман. Бу түбелте тыгынча 905 тыгынча 906 сылларга болон турардах. Ол сылларга оғлар осколыны бүтерет 1-2 сыл производствоға үлелилері. Ол кенниттен үрдүк үйерекка туттарса бараллара. Олортан bir эрберде сылгыһыттыыра. Хобу кепсәнемин билебин хәп киіне бар ди, 2 киіне бар даже. Бастыгы киіне сеттәх сирден быһылахата, ити мене игинден бары ди ол. Онтон 2 поллагана сеттәх ден быһылахата ме короткометражка, мында кылгас кепсәннер, ол онна әмие бары. Бу жиннах история, жиннах ди бу случай. Бир кепсәбите, эжим кепсәбите быһылам бастан. Вот. Биемунну кулунчуум ханна орал буттары. Бием бу калан турары уттун кулунчуум. Хадда ханны кераут. Кыджик-жикти багайди, аны хатан ариен кирбет по понятным причинам. Түндүгүнен кирбит тетагана, это тоже очень странный түндүк кыпкыркыйбытта. Ами манна калан турар. Хадда мантын кияматтан бары куммалакчы. Хөпкө тагын бар.
А так еще бы звук тахтет. Тыш, тыш. Чукутутun сияригиннитин бен түлген биирдик бүтүн хулаах буоланын сатаан кутторботун алда болда күскү окун үлүлүм. Сүдье вообще. Ити кенниттен ыран мөлтөн үс ыйыбыха сорхан теллэх киһитэ буолан сыппыта. Өссө джиннахти основан на реальных событиях. Арай билигин бу же кепсяйне аныгылы уһуллакка билигин уһуллаккана шемечү бай болу. Но конечно, сутаатаға де онноғыр болохқуғы хейлдір. Но, хайылақ бұт келді. Эти боллағана аластыра бағылақ, оны те жертвопереношение берілдір де. Аджақа түргені кулатыры егінді. Хотя бы тогда бәліргір тоғыры тіксер. Өссө кэлэн ылар игинда же хайылах бут келли. Гразы үйрен кәхіқтағыты, но хайылақ да угрожайдатаға генде велихин. Зачем ему лишние проблемы? Лучше нарушникун устом, он на бары юкурду. Но, как и ожидалось, халла, батчучугай джене булам баран халары билдер буллага. Тем более кенни көрдү жаллар, еще ба укромное местечко де укурду. Вообще башы кыгым болор дылы олор бу дегенде бу кейбит кергенеген жок. Бастыгыбын абага келерин күйтөбүн. Барды что ли? О, келе. Давайте как-то. Он перебивает.
Ақсыбе қалын дейбіт ол. Кытаат кэргэҥҥэр сүүр быһа. Керетен батыһан келбит табаһыбыт, уну аччаҕа аннараңы дьоннортон бардага дибашы, или как? Инде без единых слов барыта все понятно. Баша любой киһи көрүнөп. Бир ылга ынах төрөбөт болбут, кулуннаабыт эбетер өлбүт нирии төрөбүт болар. Арай тыыннаах нирей төрөтөҕө аҕайах конугунан өлөөхтүүр, манныкка иккир быһаарыылаах дииллер. Бастыкынан сөйһү иччите быалы араңаччылаабатах буолун сөп эбетер хотонноругар торбуях абааһыта олохсуйбут буолуун сөп. Бу үчүгэдик кыстыбыт хэп тух эбетер хотонноругар торбуях абааһыта олохсуйбут буолуун сөп. Бир кэпсээни истибитим, бир ылар нерейдэмиттер, онна ол нерейдер хатан турбаттагына хаябаттагына олорор, баша хытар чнее. Дьиктергээбиттер, онна удаганы ырастыр киһинин ырбыттар, ырастыр киһи көрбүтэ үрдүтүгэр, ол нерей үрдүтүгэр бу турбуях абааһыта олорор диэбит. Талахылан баран талаганан тахайбыттар ду, хаябыттар ду быһылаахата шүйдүк өйдөбөппүн, баша ратты истибитим. Хайбытын кэнне ол туох түспүт, онна куотан баран хаалбыт үрдэхтерэҕэ де. Ону ол барбытын кэнне нерей тухту ол батаган курдук турбут, онна сүүрэн эмиэ барах хаалбыт. Дьоно үлели бардылар, онна уол эбэтин кытта хаалла. Тоҕо менэх бу просто хотоҥҥо киирдэ дебэйдэ. Или билерду, билбетту ин. Бастан хагалыныытыгар эппитим диэб оҕолор ыллар ыттар коскалар чустуйдуулар диэн бу ыт чустуйдаабы. Ата кити ол билер быһылаахпытта диэн туохара баарын, уна дьонугар тоҕо эппетей инда. Этим тардаргынна. Инингымы полуму. Да чего реально куттаматта.
Улахан дьоннортон куттанар быһылааха бит. Билигин папата көрөрү болу. О, эппитим курдук. Уолларын ыттылартын понятно почему да бу турбуях аваһы тынгыттаманы көрсөллөр де оняуттары гиндюэльхинтон. Более, как бы это странно ни звучало, более доверительные отношения де курдук. Но нерейдеммиттер. Бу бастыкы 5 сериялардан уратыта ден скримера хох, но симбир бу тутар напряжениені, химбир жутко, химбир эме кутталлах. Бу серия боллагана этеңге бүттечем вот остальные көрбүт. Так, ну что я хочу сказать, давайте подытожим. Бу мультиктер реально кутталлахтар мен санабар. Даже кинелерте ар кутталлахын дияқпын сөп. Детский страх курдук дияқпын. Эбитин хахалар бэйбит кэссендер бит боллага дүйөлһен хадахара будан чугастык хадахара атыннык олох хадахара особенно ылынаган. Толору разбору кепсетине серияларын бартын көрдөх битин арытык 2 видеога ныгыскыга. Эппитим уже курдук билигин боллагана аңарынары көрдүбүт онтон аныгыска бартын көрүөх бит 6 сериятын. Мегин кытатаңга болбук кутугара мактанабын, комментируйдан, подпискаланын, лайктан, билер жоннор кутугара репосттан, аныгыс видеога дылы көрсөкка кере. Пока!